Урок 5. В продуктовом магазине. Азық-түлік дүкенінде. At the grocery store. Рассмотрим небольшой диалог. Вам помочь выбрать? Сізге таңдауға көмек қажет пе? Can I help you to choose something? Хочу купить свежие булочки. Мен жаңа піскен тоқаш сатып алғым келеді. I want to buy fresh buns. Какие булочки вам нужны? Сізге қандай тоқаш керек? What buns do you need? Мне нужны булочки с изюмом. Маған мейіз қосылған тоқаш керек. I need raisin buns. Дайте 5 булочек. 5 тоқаш беріңіз. Give me 5 buns, please. Наш небольшой урок окончен. Всем спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока. Сау болыңыз. Goodbye.